Wow, cumi tenap. Cekah. Wan sini. Tenap ada. Race. Oh, lah speed kali. Like. Cacai macam buat hamra. Namun simpa sama simbat yang cakap apa kelut bumbu. Airnya bumbu. Kira. Cacai. Mario break kathe kali nanti teh pinwa ara. Ya cacai. Kalau anang ternilai, anang mah. Harus gua dari kali apa yang kathe pinwa nomor 4. Cacai yes. Ski yang kali. Ketiap lagi tempat good ngalor buat har cat tepi di Bandung ingai. Kalau hit Bangladesh lah ler kan. Ya juga tak kamil anang. Jai. Control no clutch, control, bat brake. Control. Ihon itu kali dah les rock. Itu naik clutch sira ya ban brake lang bat clutch, bat keti, bat brake pad. Kalau brake kalau bat lang teh bat kiar bat clutch ini turning ru lapik clutch bat brake lai talong mik lai tili ke brake kan bat ki bercat bat clutch I have foot gear not third gear one hour foot gear 6 gear brake lang bercat bat ki cicai naik ke kelas ke pelapet. Bagus siap. Cai untuk kam sekitar. Dan tegali nanti. Ini adalah Sukia foot gear naik buat fifth gear. Cai itu ni. Raha balik dah third gear, second gear, naik agresif fifth gear tu ni.
Yang ini sendiri yang tuh. Yang teh boklinnya. Yang tikmat. Pelat close tok half tan setor kam tan ya. Pelat close ya. Yes, betul kan. Kita tenun. Ya. Hamadan telalong hi haop te dan stom hi kidus. Wow, kena surok. Ski turning. Tuh, ini masih mau mensuadang sarai masih sarai belang. Wow, Cisubang. Maslap LR ini ronde. Kisen makala suki da po speed breaker kumturu ai no second gear no third gear dan cat tang ha op tade ban lek da first gear. Ya, naik pat pelat tensan pat close. Control gear turning. Nah, ini terus. Beda kelas ski kumtul anu so third gear na second gear. Dina fourth gear untuk telah deploy kabat. Telah suki kabat aja second na third udah pok madan.